kuvuga batandukaniye na tuno tugaragatundiga muri bara abanyapolitiki hari abanyapolitiki barimo nka Valesi Gisaro we n'umunyakazi wa Gisegeti waravuga ati icampereza ngo igihugu gitungane nkomeze mbe ministre aho hari abagenerale bavuga bati iyaba twari tubonye amahoro iwacu ngo haba amahoro hakaba abandi barimo iyitirike y'abamasunzu abanamwe Kamanzi yari umunyamo yari procureur w'urukiko hano mu Rwanda batinya ku munsi umwe bizamenyekana amakuru yabakamenyekana niko kuri yabyagenze noneho ga baba bamujanye iperereza arafunze asanze abandi bagenerale benshi ico ngira ngo mvuga magroupe armée baya forume ngo aze kurwana abasirikare ngo hari brigade z'abanyarwanda ziri ruguru ariko nta brigade nimwe ibayo none ukaba waracecetse bimeze gutya yatewe hani ruhande rwawe uhagira umuntu iyo umuntu avuze ababaye umwanzi wa leta ninde uwo nguwo hatera kuri zone ya 3 hari umuntu uhabugora mu gutwi uhora kubesha ibuze ukora kino gihugu gateranya ati kino gihugu niwe kazura buguru ubona na Kabila senya kira gihugu gisenyuka Kabila hari n'uyu bari kumwe none nawe niwe washize mu gutwi none ga rero kira gihugu ntabanyamurenge bakwanga ntibakwanga we president Gisegeti ico babuze ubegera Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 reka tubirizeho mwese abadukurikiye aho muherereye abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye dukurikira turabizi yuko mura atandukanye reka dushimira abantu bose kandi bamaze gukora subscribe muri abagaciro mwe mwakoze subscribe kuri amacano yose ndetse nawe utarakora subscribe tugusaba kubikora kugira ngo dukomeze tubane nawe reka tubiyegereze rero mu kiganiro cuno munsi mwese umuherereye bakunzi bacu turi kumwe nabo musanzwe mumenyereye n'ubundi kambi yegereza hanyuma twinjira mu kiganiro cacu bimeze bitege please tumeze neza uyu cyane hari indirimbo bagaze baririmba ngo bambaye ibyera baraje none njewe narora tuvuye twambaye ibyera ni ukuvuga ngo amakuru tugiye kuvuga mutera agatebe na makuru yera yego amakuru yejeje ntiyoba yirabuye kuri bamwe abandi yera ku bandi oya ndawushimwaga na bose kandi ndawukundwa na bose arera gituma yera umuntu mubi ibintu byose azabibona ko ari bibi bitewe nuko ivyo areba yego nico gituma iyo umuntu mushora kubona uwo ukabona umuntu ari mwiza iwe yaza akamuva ngo dore ngo karagenda amatambi wewe biterwa n'amaso ye nico yashatse kureba amaguru ni kwimana yaremye kandi ngo turemye mushusho y'Imana wewe ubibonye ariko kandi bivuga ko amakuru arera kuboyishejwe ni mabi kubanyabyaha n'ubundi kuru nziza kubanyabyaha kuri bo ngo ni igihombo ariko kubagana inzira y'agakiza pera Rugenza ahumeke naho soyile mwabantu nukuri reka tuzatubwira abantu muzo ikintu njenza nicara mbwira abantu ejo bundi barambajije umuntu twahuye ngo se kiriya gitwe nguba wawuseka abantu bapfuye mu bibazo muzisha nababwira ati nindakara n'ubundi singarura guwapfuye aho tikandi simperanwa n'agahinda ico gihe muri cya kibazo nzoba mbaswe na cya kibazo kandi mu buryo bwo kwikura muri cya kibazo nuko ngomba kutemera kuba imbata ya cya kibazo bivuga ngo narabibonye ngo na wa munsi ngo bagufungira cyane ngo waje ngo twari tuzi ngo uraza byibuze ngo wakanyaraje ngo wamuzose nababwira ati nabakuru banje barapfuye nkanazwe cyane banciye umunwa rero abantu bazabishima reka twinjire wenda muri kiganiro cyacu ariko kandi muzamwishima twebwe duhorana morale nibi turimo rusake barayibaje ngo nuko bari gikunda ko yamirahirira avuga ngo nukuri kw'Imana ngo sakenda gushya ngo zizazigera zijoro izindi nyamaswa ziryamye zisinziriye ati ikama ibyiyumvamo ngo kumva ari ibintu byishimo iyo kintu kikurimo tushakisha rero ibyishimo ni karemano wo bigerageza wewe ukaba utanyuka kana
cyangwa ufite mu kanwa nyine waduseka bakabona imirabyo twe tugiraho umukara sasa hari abantu baza batekereza ngo ese ngo abantu batekereza ngo ese ibyishimo by'abantu bibahe uzumva ibyawe bibahe none ndahumiwe njawe umubiri wose ahantu hose ikintu nasobanukiwe muri je nasanze ubundi ndi ibyishimo jewe yego ukozwe mu byishimo nukuvuga ngo jewe matiere yankoze ipareke none ababyeyi banje sindakora iyo research ni ngaho wenda bari babyajije wenda nk'inyana nyinshi ubona kuvuga bakishima noneho mvuka muri bya byishimo wenda bejeje kwa sinzi ariko se comme si bari mu byishimo kuko nukuri kw'Imana ndakintu numva na kimwe cyo tuma ndishima uzaho izina ryanje rya Gipfizi yavuye yes uzarekomoka navutse mu mugoroba none ngo nkazihinduye aho ngo abana baja gutega ise abakuru banje baja kumutega bamubwira ko mama yabyaye ati se yabyaye umwana nyabaki ati yabyaye umuhungu ati yabyaye imfizi nukuzina rya Gipfizi riba riraje mundu zawe naho ryavuye naje banyise mahoro kubera ngo navukanye amahoro menshi cyane nitwa mahoro Lora nukuvuga ngo ndi intare ya mahoro nk'intama naza tukabyutsa imiganda amaherezo tukazayinesha wamaraga kunita Gipfizi imfizi zayivuga abantu bari mu gushaka ngo tureke kwivugira mu mihanda babyumve barashaka ngo duceceke bakongera bakanyita Ruzibandura umusore bankundira gusabana ineza cyuma ya Rugomba ngoko icyake nafashe niryo ryanyijije mu cyamba kugira ngo ejo ntazobicana twinjire mu makuru iyo umuntu mwiza apfuye Bibiliya iravuga ngo kuishi ni Kristo no kufa ni faida tukiriho mu isi dukorera abantu neza tubane n'abantu amahoro tureka ama stress nuhura n'umuntu wumve ko ibyishimo byawe nugera mu ijuru abuzosangayo mubane neza nawe we uzobana n'abantu nabi ku isi nushika kwa satani n'ubundi wongera ubane na satani nabi numara ushaka kuzoba mu isi neza kuzaba mu ijuru neza bana n'abandi bantu neza mu isi ariko abantu bebwe beza ababi bo ntiwobana n'abantu babi neza kuko ni babi urakoze cyane Gipfizi katwinjire mu biganiro byacu n'ubundi aho tugiye kuba tuganirira hamwe bimwe n'ibindi byavuzwe ndetse n'ibyabaye ariko kuri politike y'iwacu muri DRC yego cyane cyane nyine ku ruhande rutwegamiye ubwo ndavuga nk'abakongomani b'abanyamurenge cyangwa se abatutsi yego Gipfizi ngaho injira mu kiganiro ni nawe uragifite tugiye kuba tuganira ku Gipfizi haje inkuru nziza nayitegereye ku Murage TV numva amakuru amenshi narababwiye ejo amenshi turayazi n'ukuri kandi iyo tuanaliza ibyinshi tuba tuvuga ibintu muzi n'ubuzima abantu babamwo ubu ngubu abanyamurenge twese kurya Roraza bivuga ngo tumeze nk'imikoba y'ingoma uko tuza amakuru nza amakuru ya bene wacu bari muri Canada nza amakuru ya bene wacu bari Arizona nza amakuru ya bene wacu bari Kentucky inzi nubanye n'umugore nabi ari hehe ari mu Bushinwa kuko turamarasamwe uca gutuma ibintu byacu byose bitihishe biba bizwi hari amakuru bavuze ko Akagara gashobora kuba katari kumvikana gute Akagara ubundi karimo ibice bitatu hari abasirikare hari abasivili hari abanyapolitiki abasivili babeshwe n'abanyapolitiki abasirikare nabo bari mu Kagara nabo bijeje abanyapolitiki ibitazoba uti ni gute byagenze hari ngo ubundi zino mfuzi wacu zimaze kuba zimeze kuri iyi ubu nyine bacitse mu bice bibiri uzakunda kubumva cyane uzumve nka Manyota ariwe mperaho ni na muramu wacu wazavuga ati jewe yeme mwabantu mwe ikintu cica umunyamurenge kirwanyiriza kure kirwanya nabi nivuye inyuma sinoshigikiraho umunyamurenge apfa na rimwe
abantu barimwo bamuniga ntama yego ati njewe ndashaka gupfa naramenyekanye nzomere nka Yuda Iskariyoti wagambaniye Yesu cyangwa mere nka Itireri ariko mfe kuba hari izina nubatse aho hakaba Lieutenant General Masunzu we yari afitemo inyungu ivuga ngo njewe hano ngeze nta wundi nshaka ko akura ngo asumbi aha utwo nutugaragara twari tugabuye gutyo bakagira imborogezi bariya bakingungwa babafasha gusansibiliza no kumubiriza abantu kugira ngo bumve ngo politike barimo noneho bashora ngo ibitera iwacu bo bakabishora barabeshe leta ngo hari brigade zitanu z'abanyarwanda abarundi ngo bagereje ubundi atesi tazibayo abana bariyo nitwirwaneho n'abana barabasevire bagumuwe nuko leta yabatereranye ikabakusanyiriza imitwe yitwaje intwaro nico cabahagurukije ariko kuvuga ngo brigade y'abanyarwanda ngo iri mu misozi ya Minembwe habe nimwe ntayiriyo leta atari komaje ari bazugwiri twari tuzi ngo hari ifaranga zadushizeho kufre foro zirarangaye twirirwa duhabwa raporo zabaringa ngo hari ingabo zidafite uko zingana ngo nabo bohereje izindi naho ari zabaringa ni ukuvuga ngo mu byo n'ubundi Masunzu ari kuzira kugeza ubu nyine ni amaraporo y'ikinyoma noneho ngo bageze idoha ejo bundi Kongora yari idoha bageze idoha mu masezerano baravugaga Kongora atese ko muvuga amasezerano iwacu ko haterwa bitavugwaho abandi ataho kagira inkuru uri umunyamurenge ati ndi umunyamurenge uri muri leta ati ndi muri leta ngavuga amakuru iwanyu urayazi Kongora ati amakuru y'iwacu hari twirwaneho baramaza ngo se twirwaneho yatangiye gute Kongora ati twirwaneho yatangiye abana birwanaho leta ihaye ibica leta ya Kongo ifatikanyije n'amagroupe armé niyo yayaforumye ikoresha amagroupe étranger ava mu bindi bihugu kwati kuko inki wacu n'abantu bageze bapfa leta yayibona ihari ireba aho bita ngo ni en distance de jet de pied ahantu hoteli buye ariho abasirikare bareta bari abanyamurenge bakagwa hano imihana yashize bihari hano none kuri umunyamurenge ukabukora muri leta kandi leta ikabarisha abantu biwanyu kandi ubizi kandi ukavuga ko ibyo ngizo zabaye ku ngoma ya Kabila ariko ku ngoma ya Gisege tukawaragarutse akaba ari wewe mujanama wiwe kuki utarengera ubwoko bwanyu buriya ngo umuntu wayobye bisaba gusa kumuhindukiza buke bakamwangorera bariye ati kandi nyine nirira ngo na Gisegeti nijewe konseye wiwe kubera ko bicara batanga amaraporo ibinyoma tugaceceka none ngo agere Kinshasa bwe president iyi ntambara ihari iwacu ifite abayikomeje ifite abayidandaza ifite abatanga amaraporo y'ibinyoma kagira inkuru amakuru akavuga ko bahamagaye ministre Gisaro bamubaza amakuru president ngo aramubaza ati se ko ari wowe ministre Maître Lazare Surberwa yasaga ava hano akitura mu Minembwe Nyarugaba akiri umusenateri n'umudepite yasaga ava hano akitura mu Minembwe wewe kubera iki udasuri wanyu utageri wanyu niki cyahabaye Gisaro gati nawe gate hangaha nawe ga avuze gukurika Gisaro yakoze muri RCD toute la marge ya RCD Gisaro yari secrétaire muri RCD toute la marge yo kwa Kabila Gisaro yakoraga muri cabinet kwa Ruberwa akiri ministre akiri vice président ari ministre babanaga na Gisaro Gisaro nawe atanze kuravuga ati rura rupfu rwose mubona abanyamurenge bapfa hari abasirikare hano bahaye babidandariza bavuga ngo bafaranga amafaranga ngo bagura imbunde bagura amasasu ngo bafata amagroupe armé bayaforume ngo baze kurwana abasirikare ngo hari brigade z'abanyarwanda ziri haruguru ariko nta brigade nimwe ibayo none ukaba waracecetse bimeze gutya yatewe hano iruhande rwawe uhagira umuntu iyo umuntu avuze ababaye umwanzi wa leta ninde uwo nguwo
hatera kuri zone ya 3 hari umuntu uhabugora mu gutwi uhora kubesha ibuze ukora kino gihugu gateranya ati kino gihugu niwe kazura buguru ubona na Kabila senya kira gihugu gisenyuka Kabila hari n'uyu bari kumwe none nawe niwe washize mu gutwi none ga rero kira gihugu ntabanyamurenge bakwanga tibakwanga we president Gisegeti ico babuze ubegera ngo abegera babwira ngo nimuturiye nimutuze tubakure ino nkota hejuru kandi nta musirikare numwe wotuma hari ngo ahakorere uyu nguyu yagihari ati titre d'exemple ibuvira watumye gasita niwe washizeho propagande uyu nguyu yashiraho propagande uko zingana ngo nibamwange icyo yaza yanga ko banga yaza yanga ko hari buze kumenyekana ukuri kuri muri no ntambara guhari niko guhita afata umugenerali chef d'amajor aje Burundi aja kugana n'abarundi arabatse none mwe muri mu misozi ya Minembwe yicara ivugwamwe abanyamurenge kandi niyo muri muhagize iminsi bimeze bite batutukubwire hani buvira abanyamurenge n'abafurero barabana ugeze ku ndondo hano hejuru y'Ubuvira abanyamurenge n'abafurero baratoranye nta uzuvangwa atera uwundi gose twirwaneho nta muhana w'abafurero izitera nta muhana w'ababembe izitera twirwaneho yirwanaho iyo yatewe ariko bino byose bidandazwa n'abano basirikare bawe ba leta nibo bakora bino bitero byose nibo baza babitere nibo basenya igihugu bano basoda bawe ba leta baretse igihugu cyo kubakwa ati kandi intambara ihari haruguru tisaba amasasu irasaba ko leta yumva ko abaturage ari abayo igomba kubarengera ariko kandi tuza tugenda hakawundi utanga raporo harundi ugira ordre uyu muntu mugira hano eta major itanga ordre nawe gatanga yindi uyu wazone ya 3 uyazabikiki yarigize kareguza ararengesha none rucira mu kaso rugatwara nyoko niko bahita bavuga bati nuko niko bimeze general chef d'amajor bamwita general d'armée niko guhita ava ibujumbura nikisangani ahitiye kwa komandare jo bagiye kwa komanda zone baraganiriye ati mperekeza aramuherekeje ngo mushitse kuri aeroport uri amascoti asi ubundi mu gisirikare iyo kiongozi ukurutaje escoti we ni ubasigara iruhande abawe bakagira ute bakigirayo aba masunzu basigaye distance higiye bano ngo ashikatizana amatelefone yawe hano masunzu arayazanye pisto yari asiganye Mescoti urira indege Masunzu ati karabaye nubu ngubu biravugwa ko Masunzu ngo bitabatangaza ko ari abandi bagifungwa ntutegerese bamaze gushika ni benshi yafuza amakuru y'abandi bafatikanyije simcard afite akoresha ntago zibaruye ku mazina ye basanga zibaruye ku mazina ya secretary wiwe izindi zibaruye ku mazina ya Civile n'uyu uriya komanda bari bazanye ya komanda secteur yari umukozi wa Masunzu bacuruzanya aya madiru yose yo kwica abanyamurenge no forma amagroupe ya Rome n'amafaranga byose niwe babikoranaga basanga amasimcard afite niwe baruyeho ataho uyu nawe afite amakuru niko guhita bamuhamagaza nawe baramujana kuja kuvuga ukuntu ni gute ufite komanda zone akoresha amasimcard abaruye ku byangombwa byawe abaga arafashwe ariko amakuru avuga kuko eta major yari maze kumenya ati uyu muntu iwe nta mwanya wabaza avuga neza ugize ngo aravuga gusa avuga nabi ese kindi kwaza avuga ngo abanyamurenge bose nabagome kandi tuzi ko babana kandi twabaza abandi bakatubwira ko ari ibinyoma iwe inyungu agira hano ni ngo baza gusanga ari umukozi w'abashaka gusenya igihugu wihishe muri leta agahora arega yangisha abaturage leta ati kuko ntabwo uzikora kuri inyungu z'igihugu iyo ukora ni gute iyo uri Kisangani niyo uri Lubumbashi abaturage bazaba amahoro ariko kuko iba gutuma iwanyu hakavuka intambara 2008 wari iwanyu intambara ntizasibaga ukiri hariya muri Sud Kivu mayi Zanzibira mayi Zahehe ntizasibaga kuko iwe aho uhora muhora baza gusanga ibi akarakaza kavugaga ngo twirwaneho ngo nishaka gukura abaturage mu gihugu naho baje gusanga yari afite mission ivuga ko kiriya gihugu bagomba kukivida bakazagishiramo imitwe arme ngo yitwaje intwaro yo kuzotera ibindi bihugu niko kumufata bagira gute baramufunga aho batandukaniye na tuno tugaraga tundiga
muri bari abanyapolitiki hari abanyapolitiki barimo nka Valesi Gisaro we ni umunyakazi wa Gisegeti waravuga ati icampereza ngo igihugu gitungane nkomeze mbe ministre aho hari abagenerale bavuga bati iyaba twari tubonye amahoro iwacu ngo haba amahoro hakaba abandi barimo iyitirike y'abamasunzu abanamwe n'abakamanzi yari umunyamo yari procureur w'urukiko hano mu Rwanda batinya ku munsi umwe bizamenyekana amakuru y'abakamenyekana niko kuriya byagenze noneho baba bamujanye iperereza arafunze asanze abandi bagenerale benshi ico ngira ngo mvuga hangana ikihe bwana Joshua Entertainment umuntu agira igihe cyo gukora n'igihe cyo kurangiza kandi nta muntu wohoza abandi inkota hejuru ngo ahora barega oya na Bibiliya irabivuga ntiwirirwa uja kurenda guciye mu ijambo bwana munyamakuru nta inkota wicishijwe nuwango Bibiliya niyo mva yabizera ni nayo izi turefera ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko ubuzima tubayemo nizivuga reazed nta nkota wicishije mugenzi wawe itazoreka kukwica wowe nuvuga ngo inkota wicishe mugenzi wawe nawe nizo kwica icyakabiri ntabwerega ntagahora gahanze kuragira ngo Imana buri Imana izihora ihoze Imana ntabwo ari Kamawuse cyangwa ngo ibe Zakayo Imana tuba twaduhamagagwaga buri kanya kugira ngo dukora muri za presidence ubumigwa dutungishe benshi nabyo ntakundi icyo nshatse kuvuga kuba dukurikiye nukuvuga ngo ntiwombwira ngo wohora wewe gusa uba muri negative kandi kubwo ko reba ubushize ukuruhora imbere amusanze mari wari waraye wamufungishe nyamushebwa iwe yakiriye cupucupu ibintu bidahari uyu mugabo yari yarigize igitangaza ku buryo cyakora ntagahora gahanze Imana rero ukunda hari umukozi w'umuhanga rero irarebera bati no uyu mujama ameua wengi sana akajifanya amejipiga kwa kifua sana Imana yigeze gukoresha uwo bita Nebukadinezari ngo arirukanga yikubita ku mutima ngo aravuga ngo dore ngo Babuloni yaje nubatse ngo atangira gufata ndetse n'amaveri yo mu rusengero tangira kuyamweramo imivino n'ibiki we wikubise ku mutima urinde niko guhita mu descrive genda wewe ndaguflashinze kwanza imyaka 7 kandi ngo ibwami tibamenye ko umwami atagiha imyaka 7 ngo ari shankinga ya atondikime ameze kubera kwikubita ku mutima nibi rero byuyu Hamani wacu ari we Masunzu Masunzu ni Hamani wawe kuriya ifarashi no yariyetse Uwiteka yabidukuyeho nukuri turanezerewe iyi ni intwari imwe ituvuye iyindi ibindi ndahamya neza ibi tugara gucikamwo kose niki ni Babiloni yagize gute yaritaguritse kandi kuritagurika kwa Babiloni bamwe bagira uruhande rumwe utugara bamwe ubunyine kuko bararasa n'amangumi bamwe ati nyamuneka abanyamurenge n'ibicwa abanditi nibamara kwicwa twe turajaye bamwe kera batangiye ngubu wo bitanuza Inoke Ruberangaho amaze kubona wabafashwe ubuzingo ari hehe yahise dispari muri natiri ubu ko baravuga ngo sinzi toilette yagiye kwishamo iri nuza za Rwaraba urakoze cyane cyo narigiye kubaza rero tukomeza tuganira n'ubundi utugara tw'abasivile niko navuga warumaze usa n'ubavugamo mu bice bitatu nyine bashigikiye systeme ya Masunzu cyangwa hari abayishigikiye ngo nuko ari bene wabo umutaka muvuga ngo ubwo ari mwene wacu ngo urumva nyine ngo ni mwene wacu ngo ntakundi nugira agashigikira ico gusa nukuri wamubaza amakuru komaza gwe se andi makuru hijya yibi ese urupfu rw'abantu biwacu rarwumva ko barapfa ngo ko barapfa ko baricwa nande ngo ko baricwa no Rwanda Rwanda niko Rwanda ruyoboye Kongo ngo yaye kubera ki leta itabarengera ngo none uko se agaheka iyo no ntavuga ati leta niyo yagombaga kurengera abantu ngo mbanti yabarengere yamara guheka ngo yaye ngo tugomba kumva ngo icongo general aravuze none se navuga ngo dupfe
uwo nguwo ni impumyi iri aho idafite ikindi kintu na kimwe iviziye. Abanyapolitike barimo ba Enoke Ruberangabo, barimo ba Jasikoyi, barimo bo bita ba Diouf, barimo bita bande, ibo baza bagira ngo nibaramuka bakuyeho baruberwa n'abanyarugabo nabo barahita bazamuka baraje mu mwanya babone position nziza ibone ico barwanira n'abari bagisaro ntugo nikindi barwanira ntibarwanira ntibavuga ko abantu bacu badapfa na rimwe yego bakene kubaho kwabo wonyine donc bivuga ko gupfa kw'abantu kubashije kuzara inyungu yabo bakazamuka itsoke uko kubangamirana se nyine mu nyungu urumva bamwe bifuza yuko igihugu gitekana ariko nyine bo bagakomeza imirimo yabo kandi bakabaho neza abandi bakavuga ati kugira ngo naje nkomeze nkomere nuko hari abapfa yego uko rero kuba bahure ku izina rimwe ariko badahuje viziyo ko nyine sibyo bigaragaza gusambuka kwabo cyangwa se kurangira kwa nubundi ipfundo ryari ribapfunditse bwari ubuyobozi bwa gisirikare nabo babaye degrade imbaraga zabashiranye nukuvuga ngo basigariye ku izina n'inkanyarubira reka nsubizemo aka kandi nuvuga ngo izina bari bafite ubu nabo urumvaga Masunzu ari mu kararibwa n'ibiheri hariya aho aba bandi nabo bacitsemo nukuvuga ngo imbaraga z'utugara bari bafite niba bari bafite imbaraga kugera kuri kane ubu basigaranye rimwe kuko ntibabavuga rumwe bambwiye ko igrupe irimo bamanyota na Balesigisaro bavuga bo bati umuntu wese uteza ibyago iwacu akwiye gupfaho tutitaye kuri grade afite tutitaye kucubahira afite apfuye kuba gusa agaragaraho ikintu cyo guteza kiriya gihugu abantu bagapfa bene kuri ntagomba gushigikirwa hakaba rero niyi ngiyi abantu abo nabagabo borazwa inshinga n'igihugu hana habaye binahindutse bakanaba nk'abakozi beza hari abandi bahamba barimo ba Jasikoyi ba Levis Rukema kuva yabaho nibwo akigira akazi ashaje yarashaje ari gutyo kabisa igihe muri nonansi yifuza gusa karashaka gusangwa akomeze yikuru reka mudeskirive mu mwumve muri 97 yagiye muco bita FRF irafeiringa tiyagara ku ntego ngo buce aja muri FRC irafeiringa ngo buce aja muri gumino ya mbere irafeiringa nayo ntiyakunda ngo buce aricara ya kabiri nubundi raferinga ubu nyine noneho bo buce baramwirukanaga bamuzizaga n'ubusoro serimo nuko ngo buce nibwo ubu nyine Gisara atangiye kwiyamamaza baricara Bukavu bati tumugira umusplayer ni nko Gisaro bamugira umusplayer noneho Gisaro ngo atambuke kuba depite banamuheza na ministeri splayer wiwe yarinde Levis Rukema Levis Rukema hitaja mu nteko nshinga amategeko ariko agendeye ku manota n'amatora yatowe yarande na Gisaro kuwo nguwo iwe aravuga atari ko mana we naje nari mbonye akazi muri Kongo none ibi birapfuye nico gituma wigeze abona avuga ngo aza ibuvira aho kuvuga ati nimureke abaturage nimugira amahoro abanyamurenga ubwoko bwanje nimuze muganire n'abafurero mugendererane mureke intambara yamagura abafurero n'abafurero mutori uwimunda tore uwicuma tore uwisuka tore mwice aduye kandi aduye yaza babwira niba bavuga ko aduye bavuga ari u Rwanda ese uhagurukije igitero ibuvire kikaja gutera mu Kamanyura n'igitero uhagurutsa kikaja gutera mu Minembwe ico kikambere niki n'icyakamanyura ko ni ha none ukibaza ngo se iyo bahaye barasa mu Minembwe baba bahaye barasa ku cicaro cya FPR oya ni ku nyungu zabo kugira ngo bakomeze nico kibabwira ko abanyamurenge badukurikira n'abahendewe mu itsinda ry'Akagara turuzi je umbwiye ngo umwanzi wanje n'u Rwanda ugatora indege drone ukarasa Kigali navuga ko wage kurasa umwanzi ariko uvuze ngo umwanzi n'u Rwanda ukaje kurasa mu Minembwe nukuyobya uburari nukuvuga ngo ni bene wa mugabo uzukorogana n'umugore agakubita umwana
ugatinya gufayitinga ikibazo. Ntuzubona umugore wagize twe twabaye umugore neza neza washatse gufata abashitsi nabi muza mwishiraga kubita abana aze amatangira kubanyora akamateza akajagari agategeza akajagari. ngayo nguko reka turangiriza ikiganiro cyacu, ariko turagira ngo tubwire abantu yeme ifarashi no yari ihetse Uwiteka ntazigera yikura mu nyanja, ubu none igeze za ariko kandi tunashishikariza n'abasenga yeme musenge Imana akagaranti kakongere guhura, kuko guhura kwa kagara n'ibyago byacu gutandukana kwako. Bamwe bazagaruka abandi nyine nibajya abana bo kurimbuka Bibiliya zivuga, yego, ariko kandi hazagaruka benshi kuko iwacu haramutse hubatswe nukura benshi bazogaruka cyane. Hoya n'ubu turacyari muri reconciliation, turacyari muri reconciliation n'ubundi nibagaruke nk'umuntu uri muri Amerika uwaye ukora akazi kiwe ashigikira kwicwa kw'abanyamurenge kugira ngo azabone mwiki. Nibagaruke rwose, nibagaruke nibagaruke. Murakoze naho mukanya mu bindi biganiro. Bye bye, ciao ciao.